Inggih, rahajeng semeng alit-alit sareng sami punapi gatreu rahinane mangkin. Becek, Bu. Cek, Bu. Becek, Bu. Cek, Bu. Inggih, duaning sami puniki sampun ngranjing ring Google Meet, sampun sayage pacang nyarengin pelajahan rahinane mangkin. Pun, Bu. Ampun, Bu. Inggih, yening sampun sayage ngiring kawitin pelajahan rahinane mangkin antuk panganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Inggih alit-alit santukan puniki kari ring sejeroning pandemi COVID-19 nenten lali ibu ngelingang ring alit-alit yening nuju melelungan elingang nganggen masker mewajik miwah jaga jarak. Nggih. Inggih sedurung ngelantur ngiring ngerastiti dumun antuk berdoa mangdo pelajahan rahinane mangkin preside memargi antar. Durus ketua kelas Marvel pimpin doa dumun rahinane mangkin. Nggih, Bu. Timpal-timpal sareng sami ngiring berdoa manut agama utawi keyakinan. Berdoa ngawit. Berdoa puput. Inggih suksema Marvel sampun presiden mimpin doa rahinane mangkin. Alit-alit sedurung ngelantur iwawu ibu sampun punike nge-share absen ring sejeroning Google Classroom. Sampun sami nagingin absen nggih? Sampun, Bu. Sampun, Bu. Alit-alit sareng sami sedurung ngawit pepelajahan rahinane mangkin durus uratiang dumun video puniki nggih pinake motivasi alit-alit melajahin basa Bali. Buang cuma dong. Engken kan hujan, engken cang motor. Jadi itu kan bawa mesiramnya nih. Ya kan cang tinggal nyabun kan ya. Banyak besul cang nyabun nang ngalurin cang kan hujan men kok. Nggak tuh gitu. Cang kenal. Cuman baik sih. Ratu Surya. Cincin masan hujan-hujan kayak ini. Kira mah motor gue sakit mana sebenarnya cik. Isi pila demam kul. Isi dia sih. Kene halu kul. Apa dan itu talu angso. Ajak tangkur boyong isi madu kelo-kelo. Tuh obat segar apa obat kuat tuh? Obat segar. Oh, coba segar cang. Dokter kan ngemang saran sing sangat gugu cang apalagi wayan mortel. Kau lagi cuci hujan-hujanan. Apo, iusan ya ni rari-rari ngai video-video do. Jajak kelah nyan video nak bana. Aduh viral itu kul. Men cicil kau hujan hujan-hujanan. Paling tegal singa aja masih punya view. Ya nado nak tepung ngai salam video sikat sebolone langsung. Sing tadi pede-pede gitu, Ji. Apalagi ragu menebar kemarahan pada orang lain. Hari raya galung kan iki. Apa hubung nih pedih ajak galongan nih. Sing nawang apa makna hari raya galungan nih? Hari suci umat Hindu. Kemenangan Dharma melawan Adharma. Memudah sih sepatutnya di hari raya galungan nih. Ngelawan muspel. Inggih alit-alit skadia sapudika iwau video motivasi sira sane uning sira wastane ring video punika nggih. Hari kakul, Bu. Hari kakul, Bu. Inggih becik pisan nike ari kakul nggih punika pinake bukti utawi cihne yening iraga waget utawi wikan mebasa Bali punika pastike preside keanggen ngererah pengupa jiwa utawi penghasilan sekadi ari kakul punika iwau sane setate ngarianin konten lawak punika nganggen basa Bali dados nyane preside punika poleh penghasilan saking konten-konten punika nggih mangkin alit-alit punapi carane punapi antuk mangde seleg melajahin basa Bali sira uning benjangan pungkur alit-alit ibu iriki wenten sane dados YouTuber lawak mebasa Bali. Inggih alit-alit sane mangkin ibu medue jargon kidik nggih mangde semangat alit-alit melajahin basa Bali. Yening ibu mau sang basa ibu alit-alit nyaurin basa Bali patut bisa. Inggih indayang mangkin nggih. Basa ibu
Basa Bali patut bisa. Inggih, koplokan dumun mangda semangat najahin basa Bali rahinane mangkin. Mangkin ibu metaken dumun wenten sane kari eling pelajahan napi sane kepelajahin duk patemone sane sampun lintang. Indek mebaba, wasan Bu. Inggih becik pisan Juvita. Sane mangkin ibu pacang share screen dumun nggih uratiang puniki naskah puniki nggih. Sampun kecinga alit-alit? Sampun Bu. Sampun Bu. Inggih. Sampun Bu. Inggih, sane mangkin wenten sane uning punggalan naskah puniki, punggalan naskah napi nggih? Bidang Bu. Yang Bu. Nika naskah Pidarto Bu. Inggih, becik pisan niki wantah naskah utawi punggalan naskah Pidarto Mebasa Bali. Sane mangkin irage pacang melajahin indik Pidarto Basa Bali ngenenin indik wangun tetikesan miwah tata cara maktayang Pidarto. Nah, sedurung ngelantur ring pelajahan wenten punika tetujon sane patut ketegepin ring petemon utawi pepelajahan rahinane mangkin. Nggih, indek tetujuan pepelajahan Pidarto Basa Bali rainane mangkin punika wenten tetiga alit-alitnya ringkesang ibu manten. Saneka pertama alit-alit mangda presida menganalisis wangun Pidarto dengan tepat. Saneka ping kalih mangda alit-alit presida mengkategorikan tata cara mepidarto berdasarkan video yang diberikan dengan tepat. Raris saneka ping 3 mangda alit-alit presida membuat rangkuman teks Pidarto dengan bahasa sendiri dengan tepat. Nggih, skadia sapunika tetiga tetujon pepelajahan rahinane mangkin. Sane mangkin Ibu Nuna sering alit-alit mangda nelebin pelajahan Pidarto sekadi puniki santukan menawi wenten lomba Pidarto ring sejeroning sekolah utawi ring sejeroning PSR Kabupaten Bandung mangda presida alit-alit puniki nyarengin. Nggih. Sane mangkin Ibu pacang ngewedarang indek dudonan pepelajahan Pidarto puniki. Nggih, saneka pertama alit-alit nguratiang materi, raris alit-alit melik bagang LKPD, selanturipun alit-alit nguratiang video, raris ngewedarang pikolih bebelik bagan, miwah sane pinih untat alit-alit nyutetang daging pepelajahan. Sampun tatas alit-alit? Sampun Bu. Tas Bu. Sampun Bu. Sampun tatas Bu. Inggih alit-alit sane mangkin durus uratiang video puniki. Nggih. Bali tetap tumbuh. Tampil dengan cara-cara baru untuk terus mewarnai panggung seni dunia. Lebih dari itu, saya juga mengapresiasi pilihan tema Purna Jiwa Prananing Wana Kerti yang mengajak pemuliaan flora fauna dan seluruh keragaman hayati, menebarkan semangat konservasi dan hidup harmoni dengan alam untuk penyembuhan peradaban dari pandemi dari Kering Agung. Inggih sane mangkin Ibu pacang metaken sire sane mepidarto ring video iwawu nggih. Pak Presiden Bu. Inggih becik pisan alit-alit nggih. Raris pidarto sane wawu punika sane kebaktayang oleh Bapak Presiden punika indek napi nggih. Yang Bu, ini pemungkahan pesta kesenian Bali Bu nggih. Inggih becik pisan nggih. Komang Putra indek pemungkahan pesta kesenian Bali. Tata cara maktayang pidarto oleh Bapak Presiden iwawu kebaos napi nggih alit-alit. Wenten sane uning? Tenuning Niko Bu. Nggih, sane lianan wenten sane uning? Kan Bu. Inggih, santukan alit-alit nenten uning utawi durung tatas indek tata cara maktayang pidarto mangkin uratiang video puniki nggih. Indek
tata cara maktayang pidarto. Pertama manuskrip utawi ngwacen pidarto. Nah, manuskrip puniki pidarto sani kebaktayang full niki ngwacen naskah nyantos puput nggih. Dari awal sampai akhir puniki wantah membaca naskah kenten. Selanturipun inde impromptu. Nah, punika wenten punika imbe foto impromptu pidarto dadakan nggih. Dadosipun wenten sane ngerauhin acara punika nada kesudi ngicianin pidarto. Sekadi imbe punika nggih wenten pemberian penghargaan artis terbaik kayak dari sane medue juara niko sane ngemolihang Jayanti punika kenikain ngicen pidarto punika ke bawah impromptu dadasnya nih pidarto punika dadakan napi sane wenten ring manah punika sane ke bawah Lares wenten memoriter nggih nika gambar memoriter wenten mepidarto nika nenten ngangge naskah nggih. Memoriter puniki pidarto sane kaapalang sampun punika mekarya naskah sekewanten sampun kaapalang. Sekadi ring lomba-lomba pidarto punika sami naskahne sampun kaapalang. Nah, selanturipun inde extempore utawi ringkesan pidato. Punika wenten gambar anak ngewacen utawi mepidato nganggen catatan kecil nggih. Dadosipun extempore puniki mepidato nganggen ringkesan kemanten utawi inti-inti kemanten kesuratan irike. Inggih alit-alit skadia sapunika iwau materi indek tata cara maktayang pidarto. Wenten sane durung tatas utawi jagi metaken durus unggahang tangane. Bu, tiang Inggih, Bu jagi giri. metaken. Tapi binane manuskrip sarang extempore nika Bu nggih. Menawi sira sane presiden ngewantu ibu nyawis pitaken saking Raditya, durus unggahang tangane. Inggih, durus Mirah. Yang Bu Guru manuskrip nika ngwacan saking nyawit ngantos puput Bu Yeni extempore nika wantah maca ringkasan utawi skema mantan. Inggih, suksema Mirah sampun presiden ngewantu ibu nyawis nggih, sampun patut cawisan nyane. Sane mangkin wenten malih sane pacang metaken durus unggahang tangane. Bu Guru. Dan Bu Guru. Dan Bu Nggih, Guru. sampun nggih. Dan Bu Guru. Dan Bu Guru. Inggih. Yening nenten wenten malih sane metaken, mangkin ibu pacang ngewedarang indek tata cara nyawis LKPD. Uratiang puniki nggih alit-alit. Inggih, ring sejeroning LKPD puniki sampun wenten indek genah nyurat pesengan kelas miwah nomor absen. Durus dagingin, selanturipun puniki wenten naskah pidarto mebasa Bali sane memurde ngerajegang budaya Bali. Nah, ring pitaken siki puniki alit-alit kenikain ngerereh pemahbah daging miwah pemuput ring sejeroning teks pidarto ring ajeng iwawu. Raris ring pitaken kalih puniki alit-alit kenikain nguratiang video raris ngerereh tata cara maktayang pidarto ring video punika niki wenten papat video. Selanturipun indek pitaken 3 alit-alit ngarianin ringkesan utawi rangkuman saking pidarto ring ajeng punika nganggen basa soang-soang. Niki tugas mandiri. Nggih, skadia sapunika indek tata cara ngarianin LKPD. Malih jebos sesampune tatas sami indek tata cara ngarianin LKPD. Alit-alit durus ngeranjing ring Google Classroom blik bagang irike. Inggih alit-alit menawi wenten sane durung tatas indek LKPD durus metaken dumun riki. Yang Bu Guru. Inggih. Bu, tiang metaken indik pitaken 3. Nika malih pidan kakumpulang Bu nggih. Inggih becik pisan pitaken saking Desmita. Nggih, pitaken 3 nika kekaryanin soang-soang utawi mandiri. Icen ibu nika galah tigang rahine raris kumpulang ring Google Classroom. Inggih alit-alit wenten malih sane pacang metaken indi LKPD durus.
Tan Bu. Tan Bu. Tan Bu. Tan Bu, sampun Bu. Inggih yening sampun, mangkin durus uratiang video puniki anggen nyawis pitaken kalih. Nggih, wenten 4 video durus uratiang puniki nggih. Inggih, Pinaka Jayanti, BTS, durus munggah ring panggung. Raja Wengi, Sultan Sarang Sami, Punapi Gadre, Matur Suksma, Majang ring Semeton Army, Sane mendukung Titiang Sarang Sami, Santukan Titiang lan Semeton Titiang oleh Jayanti. Titiang Nunas sampunan surut-surut mendukung Titiang Sarang Semeton Titiang, Mangdo Prasido Titiang Ngaryaning lagu Sane Becik. Suksma Semeton Sami. Rasa angayu bagi aturang titiang majang ring ide sang yang widiwasa duaning sangkaning asung kerte waranugrahan ide titiang igusing uragung andika pratnya sentana pengkalih ide dane sarang sami preside mesadu ajeng ring galahe sane becik sekadi mangkin turmaning preside ngemilaten wimbekare mapidarte oleh IPB Internasional warsa kalih tali kalih dase puniki. Kentan talar para guru sana sampun micening titiang galah jagi ngaturin pidarta ring rahina sana becik puniki. Pidarta sana jagi kabaktian titiang nganenen indek vaksin. Sampun awasa jaga teh puniki kapi amal COVID-19. Sami para jenanane mewah ngarah pongu pejiwa. Lapangan pekerjaan maka sami tutup. Para pegawai ke PHK lan tulis sampun arahan rau apleseran tenggena pariwisata sanering Bali. Inggih, Rahajang Wengi niki Semeton Sareng Sami taler puniki wenten Semeton Titiang Yun punapi gatrana niki Bapak Kim Sohyun. Nggih, saya mencik mantan dan mungkin Titiang jagi mapidato ini pandemi COVID-19 ring jaga tekniki. Inggih, sampun keuratiang video ewawu nggih punika indek video sane patut keanalisis utawi keblik bagang ring pitaken ping kalih. Ring sejeroning alit-alit makarya LKPD dados punika alit-alit ngerereh saking sumber siosan sekadi ring buku lianan utawi ring internet. Yening wenten pikobet rikale ngaryanin LKPD durus alit-alit metaken iriki sareng-sareng pacang ke blik bagang. Nggih. Sane mangkin durus alit-alit Mlik bagang indi LKPD ring sejeroning Google Classroom manut sekadi pahan tempekan utawi kelompok sane sampun share ibu rahinane dibi. Nike sampun wenten indek diskusi tempekan siki, tempekan kalih, miwah tempekan 3. Dados mangkin alit-alit off kamera dumun ngeranjing ring Google Classroom. Yening sampun 20 menit ngeranjing malih ring Google Meet. Nggih, durus alit-alit.
Inggih alit-alit duaning sampun telas puniki galah meblik bagan utawi diskusi ring Google Classroom. Sane mangkin durus alit-alit meresentasiang utawi ngewedarang indik pikolih publik bagan. Nggih. Nggih, durus saking kelompok siki presentasiang hasil pekaryane dumun. Sira sane pacang presentasi. Bu, tiang share screen dumun nggih. Nggih, durus Komang Putra. Nggih, durus Mang. Niko sane memblok warna gadang niki ngeranjing ring pemahbah Bu, saking matur suksemo nyantos Om Swastiastu. Raris sane memblok kuning saking mogi-mogi nyantos budaya Baline punika daging Bu. Raris paragraf pinih untat saking idedane nyantos para mesanti sane memblok warna tangi niki pamuput Bu. Inggih sekadya sapunika presentasi saking kelompok siki menawi saking kelompok kalih utawi 3 wenten sane pacang nampenin durus unggahang tangane. Eka. Nggih, durus Eka. Yang saking kelompok kalih nika Bu. Malianan ring pamabah nika nyantos penyampaian judul Ngrajegang Budaya Baline nika Bu. Inggih sekadya sapunika saking kelompok kalih melianan sareng kelompok siki. Punapi niki ring kelompok 3 wenten sane pacang nampenin. Tiang saking kelompok 3 patos kadi kelompok kalih Bu. Inggih, suksema cahaya saking kelompok 3 patah sekadi kelompok kalih. Nggih, inggih alit-alit Ibu ngician penguatan kidik nggih. Ring sejeroning pemahbah punika medaging saneka pertama punika salam pembuka. Raris wenten punika puja pangastuti utawi penyuksema ring Ida Sang Hyang Widiwasa. Kantoripun punika wenten swasti prapta. Miwah wenten punika penyampaian utawi ngewedarang indik murde utawi judul. Nggih, dadosnyane punika cawisan saking kelompok siki kirang nika nggih nyantos judul. Nah, cawisan saking kelompok kalih taler kelompok 3 punika sampun patut saking ajeng nyantos penyampaian judul utawi murde. Nggih, becik pisan publik baganyane puniki kelompok siki durus becikang malih cawisanyane mangde patut. Nggih. Inggih alit-alit sampun becik publik bagan indik pitaken siki ngiring sareng sami koplokan dumun nggih mangde semangat niki. Inggih sane mangkin durus lanturang ring pitaken kaping kalih. Durus kelompok kalih mangkin wedarang indik pitaken kalih video siki taler video kalih. Sira sane pacang presentasi saking kelompok kalih durus unggahang tangane. Gek Sinta. Video siki nika indik BTS tiang army nika Bu. Nika ka bawas pidarta impromptu Bu. Santukan BTS nika boleh Jayati dados nyane nada ka sudi ngicen pidarta. Inggih becik pisan Gek Sinta video siki nika indik BTS. Nah Gek Sinta army niki nggih. Lanturang mangkin indik video kalih sira sane pacang presentasi durus unggahang tangane. Nggih, durus Video Sunarto. kali nika pidarto memoriter Bu. Santokan sampun hafal nika naskahnyane Bu. Inggih, sekadya sapunika pengwedar saking tempekan kalih. Sane mangkin lanturang tempekan 3, indik tata cara mepidarto video 3 sareng video 4. Durus, sira sane pacang presentasi. Video 3 kabaos pidarto manuskrip Bu Guru. Santukang ngawacen terus nyike nyantosan puput. Inggih, suksema Desmita. Inggih, sane mangkin kelanturang antuk tempekan 3. Sira sane pacang presentasi, durus unggahang tangane. Inggih, Iputu Andika. Durus Andika. Video 4 nika Kim Soyum indik pidarto extempore Bu. Santukan makta ringkesan mantan.
Inggih, suksema Putu Andika. Nggih, sakadia sapunika indik tata cara maktayang pidarto ring video siki nyantos video papat. Sampun patut punika sami cawisanyane. Nggih alit-alit nggih. Ngiring alit-alit koplokin dumun nggih santukan puniki sami sampun polih nilai becik, sampun semangat melajahin basa Bali rahinane mangkin. Nggih, koplokan dumun. Inggih, duaning sampun sami puniki memargi indik publik bagan pitaken siki sareng pitaken kalih indek pitaken 3 elingang punika ngarianin ring jeroan sewang-sewang kekumpulan malih tigang rahina ring sejeroning Google Classroom. Santukan sampun sami memargi pelajaran rahinane mangkin wenten sane presiden ngewantu ibu menarik kesimpulan utawi nyutetang pepelajahan durus unggahang tangane. Titiang Bu. Wangun pidato nika wenten pamahbah daging miwah pemuput. Inggih sampun becik Raditya sira sane pacang ngawowohin durus unggahang tangane. Inggih durus Dwi Artana dumun nggih. Bu, tati kesama pidato nika manikadi wicara wiraga wiramo, wirasa, miwah, wisata. Inggih, sampun patut punika Artana. Sira malih sane pacang ngawowohin durus. Nggih, durus Kemang Putra. Tata cara mapidarta wenten manuskrip, memoriter, extempore, mewah impromptu, Bu. Inggih, becik pisan nggih. Sampun presiden nyutetang pelajahan rahinane mangkin. Ibu mepiteket malih ring alit-alit, mangde alit-alit selek melajahin indik pidarto basa Bali puniki. Nggih, santukan punika wenten basa Bali sane becik, sane presiden kaanggen alit-alit ring sejeroning mebebaosan ring jeroan, ring sekolah, miwah ring masyarakat. Nah, iwau ibu sampun punika nge-share link game edukasi pinake evaluasi pelajaran pidarto basa Bali. Sepupute Google Meet puniki durus punika kekaryanin. Mangda uning sampun tatas napiten indik pelajaran pidarto rahinane mangkin. Ring petemon selanturnyane iraga pacang melajahin indik paribasa ring sejeroning lagu pop Bali. Durus alit-alit wacan dumun materi paribasa ring buku utawi internet. Nggih. Inggih alit-alit duaning sampun galah puniki durus ketua kelas Marvel pimpin doa penutup rahinane mangkin. Nggih, Bu. Timpal-timpal sareng sami mangkin ngiring berdoa. Berdoa ngawit. Berdoa puput. Inggih suksema alit-alit sareng sami sampun presida semangat melajahin indik pidarto basa Bali rahinane mangkin. Menawi ring sejeroning pelajahan iwawu wenten atur ibu sane iwang, nenten lali ibu ngelungsur agung rena pangampura, pinakewesanananing atur puputang ibu antuk ngaturang para mesanti. Om Santi 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 Om. Oh,